Pimeno, bố hay nó lắp rồi. Giang mi hay nó mà gì, bố hay cho Edin về. Chỉ một cái này. Channel Kata-Katis Vlog, ini vlog bangke. Ini tumarong dia dehem hindi cujun tu berjalan ni kan bang asam si asal pining bangke laso hem bang cujun lah laso pini bangke jor mati thongrong ki arni lo dan bangke oke jor ni lah laso pini thongrong ke jor pu arni ko PPC ke kleman ni nampak lang lak pada apa nak pangsi bangke thongrong dak ki han bangke tunang ko mandi ni laso dak dan lah si atli dim ke laso dak ikru lo yo jeng si bangke apa pu anda kami klem lak pun ni nampak lang. So guys, anu tinta saya ceklem rap lo, lapen apu bangke kunturi sabi martum saya ceklem lo tinta, lapen anu tinta son taksi saya ceklem lapen pu bangke berdoa pun jalan, lapen pu bangke ronga sar lo, masih nanang donik momon. Guys, pu bangke pura sar lo. Oh, pu la bangke kopi ang lo lah, ke ajor pi. Lagi ajor lo. Ajor lo di. Kompi doan ajor lo. Bu kompi ajor. Karena ni adon pilo lagi. Adon pilo. Ajor boleh. Adon pilo, adon asal lo. Ben pu bang pura sar lo pen. Pu bangke ronga sar lo. Oh, pu lo lahai bangke koson hamen. Adon asu, adon su. Don su bang lo di. Adon asu, ajor su lo lagi. Ajor su. Dah pilih sendiri sih je tahu ya, apa pilih porong itu lo. Orang itu lo. Asyik aku ya soalnya mau itu kisi lo. Lagi don adon pi ajor su lo deh. So guys, ini bangke pongrong ke cori ada lapen ati rikam mate katri bek ahem pu bangke pu alang li lo besang ho. Lihat lo. Lapen pini bangke pongrong ke cor. Porong itu lo. Ini kam sam sik bom lo. Penap bangke. Penal deh. Parjam lo. Jangan bangke. Pong luru. Ya tom bom lo. Dehem macam tadi. Batang di kan. Anu tinta saya ceklem rep. Ben tinta metang. Saya ceklem rom tinta keleng lok lo. Oh, pu lah bang aku pi hormu bang lo. Kompi adon lo. Botong pi, adon pi. Oh, kon an sejak ketom lo mana? Pak trok, indek trok. Tak trok indeng. Lalu ya kena rak tu. Bisa long rak. Hah? Next morning. Guys, welcome back to my YouTube channel. Aku thot pini ke thot adap kata kau kata kardam paji agla pini bang ke kar kliji arni lah hai. Jon lasi pini ke koson son ma phakan nep ponon lasi non adap lah di lasi non kar kliji arni lo lasi ni nampak lang lapo. So guys, dah panggil jengka market lah itu. Venas there ni si dah ke weekly market bihi bazar hai. Venas there ni. Tapi pu bang ke dongkar road, dah lah hai. Tapi hot dah hai lo bazar ke. Lah ni pena cik kon dah bini ho. Jauh tina ni hang bini.
So guys, naman kay Objor Kasari buku di Objor Kasari ko naman mo Objor kironhan he Objor napen guys pubang kay or hake bantum si ke dodo dim lo napen kuma masih ke ban mani hu to hobi pini fili to hai ora to ni lipan chini so guys Objor ki hip log lo cetak rai maju napen punata Objor ki hip log lo ya kira hi ni Objor napen non bang ke Objor hip tang te pen ajak lai bom lo he napen tang te ta dola pilap lo Pula.